megalayapost.news. Tingin nila kasing idawajur ba lada pimailat lang igwe bet kontraktor kemud hamni po ka department gujopi imat kadon kita ki high level. Ha kabaning kong kaseng Ribhoi Youth Welfare Organization RBYWO. Kalapan pau ya gejing songkemen syakatanat PWD limbaka office chief engineer. Kilawan ra hadu 20 kilometer ban penpha ya kiserok na kabenta ki khat pra teli gisnong ke bahap apok ke umroi constituency. Ban ka weipat ke benta kila dawa bade ban penkelai kerkom khot tender ye ki khatnyau teli gisurok bahap ha umroi constituency. Katkum ka dorkhas bla pha chief engineer ketanat PWD kaseng kelapan pau ha ka baidei ba gejing khot tender. Kepala mi hakikat kebor haka khatwei terik benai bispau arjar apsau. Mana geleng kaseng kamseng yahap hakaba kala ayok pediang ru ya kejing ujon nagi babon ki kontraktor pa kejing khot tender kalong tang kawei ke tender na kebenta ki khatnyau teli gisurok hak ti gisnau bahap ha umroi. Kum ki para kontraktor ki sengodo jingkermen khamtam hakani kejuk kerdok kam balada haduk khatnyau teli gisnong on pentre bet tang wei kontraktor kalong kebamla ban pediang bat kayui kumbadon ki kam high level hakani kerkom khot tender lapan pau hakador khas. Jong kaseng RBYWO ngiwan berpenpau spik ba akan ka janit alor jong ki kam penroi ba ka umroi konstitusi ka yo lemba jong ki nong mikmat ka beneng kong nakaliang jong kaseng hi ni sngo yo ka ban yaro ye ki nong mikmat ki jong ki balala ban penyo hadu 20 kilometer ban siang rong bat khat prateli ki shinong ki bayo ekni ki jingmentoy bat ke ba nagaliang jongi kaseng isngo ngidon ka jingta bat ngiyo ru ka jing ujor na ki bobon ki kontraktor halor ka jing khat tendar ka jong phi batang ka wei kani baro ki khat prateli ki shinong takumta nagaliang jongi ngi kerpat sa phi ka office PWD department ba pensubha ban pensai halor jong kanika tendar ke ba phi peradap ban khot bat nakaleng jongi hi ngi kerpat ba hakani ka perthai keduk kam keduk jam khamtam yang ikun ki samla ki banang sedang ban persyang ban wat kam wat jam ngi kerpat sa office jong phi lada philat pensubha ban le kum baju le hakini ki snam ki blalet no jong kini ki por blalet no ban pihak yaki hal jong ki sinong om tang kawei baik ka tendar Tehojo kopon nanggeleng jungi kumka seng RBYWO ngiban lor jeng keren jemo jeng lamplang jeng Pak Wilsterson bade organizing secretary jongga seng jungi ban ngi nanggeleng jong seng beling haban mi kemat kolomba ka jeng kawei kolomba jeng keduk kam keduk jam ban kawei kolomba jeng dudong kolomba habidai bagi kontraktor ki badan mai register hak tiga department tingin nagaliang jong kaseng ni dawa naga PWD department kan subha ban khat ne ban ailat lang yang ki wei bagi kontraktor kumno ban mi tang ka wei ka tenda habidai haka 10 kilometer bat khat prateli kisnong ki bahap apa merai ki konstitusi tingin nagaliang kaseng ni dawajur ba lada pimailat lang igwe bet kontraktor kemud hamni po ka department gujopi imat kadon kita ki high level. megalayapost.news.